Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha al-hisab udzib. Hisiu-siu hati niyain amuin paulun tuud in pagbista kaniya masiksa na siya. So ang mga manusia iksimtin sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag hisabin. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam din kan Abi Umama radhiyallahu ta'ala anhu qala, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'adani rabbi azza wa jalla an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisab wala 'adhab ma'a kulli 1,000 70,000 wa thalatha hathayatin min hathayati rabbi azza wa jalla. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, janjian aku law nasin Tuhanku sin pasurun niya palaw sin sulga dain ha ummatku 70,000 bighairi hisabin wala adhab. Kapituan nga ibu manusia 70,000 kapituan nga ibu manusia dain ha ummat niya atina muslim dain ha ummat niya bighairi hisab hawayroon pagbista kanila wala adhab iban di sila siksaon hati na diritso kapituan nga ibu in pangasubuhi siyo na baha ini amo na bahayag to in bistahon in pasurong sin Allah ta'ala kapituan nga ibu yadto siyugpatan sin hadith ma'a kulli 1,000 70,000 hati niya in halaw sin kapituan nga ibu yadto in tiap-tiap hang ibu maka diisab kanya in kapituan nga ibu kamu na yung mga pagbista pasurun sin Allah ta'ala kapituan nga ibu rin ha ummatku wayroon pagbista way paghisab salta hatiap-tiap hang ibu sin kapituan nga ibu yadto magad isab kanya in kapituan nga ibu wala ko na bista ang pilentaw sarta halang sin iyadto katan aun pa wa thalatha hathayatin min hathayati rabbi azza wa jalla iman pasin tu hathayat sin Allah subhanahu wa ta'ala in hathayat ini bang mga kita amuin hambu tiyakan limayaw ano yung pagtaksin ba yun buksyang gahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatinya tubihat to sumagawa ini ni matampal ka to bang masabot mga biha ini hatayat diyan ang mga sinlima iban sin mga pagtayak biha ini Allah subhanahu wa ta'ala manunjuk kising kalagguan niya bukon manunjuk ipaanggaw ta sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon magmana batin Allah subhanahu wa ta'ala aun anggaw ta lima amin hitayak niya bihan sumakawa manunjuk ipakalagguan sin taod sin ampunon sin Allah ta'ala hadlaw qiyamah biya na sin agi Imam Suyuti rahimahullah ta'ala balikan kapituan nga ibu halaw sin kapituan nga ibu tiap-tiap hang ibu magad kaniya in kapituan nga ibu sarta iwan patu tiyayakan sin Allah subhanahu wa ta'ala law Imam Suyuti rahimahullah subhanahu wa ta'ala hakabtangan niya in maksud law na sin hathayat dun ha ini bukod in maksud batin Allah ta'ala nagaanggaw ta lima amu in tayakun niya behiyan sumakawa in maksud bat di mabista
sin mintaw sin pasuot sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin sulha. So mabawa ini nikatan matam pada kato bukun free matam pada kato in kita biarkan sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat. So uno baha inay ng sabab bang may sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga mano siya ini di nabistahu amo ini ingaton ta hasupaya kaingatan tamang kita makalamod damha dito atau waway atau ang sopama wala tanahin ang insarap nakalu-kalu tamahinang